وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم ما الله رسول عبد الله بن مسعود كيبين رواية من كريفان وداروني تمن سؤال كفي من رسول الله كرسول آيا إم بدوغم وفافيكي كباتو إم بدو فافيكي كباتو سؤال كروا في من إهدو كريفان حديث كروي أن تجعل لله ندا وهو خلقك أي تبا الله شريك كرم أي كلام تبا حد وفواها لوس شريكه كندا يلومه بايابريه كندا يلومه الله ekalaanga tiba haddawa fawahalu ekalaanga tiba heddevi tiba rizqu devi huriya kame furiya ko devi ehenname ekalaanga qura alqamu ganwata ekalaanga qurawwa kan dattawga tiba ehin faratinge baayar kuram mi emme bodu faafaki ehen tawan allah rizqu devi kan devi bon devi ekam bunani timanna rizqu devi ehin farateke timanna rizqu ay ehin farateke baarune mi kahale chimi kiyani allah num faratakan nadrubunuma allah ada kuran je haqquta hun hissa ennama salgon mennammi ehem faratakam mi hissa kurawani ei emme bodu faafa kam rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis pul kurawani allah shari'u kurum ki hame kani ehem farataka sajida kurumennu allah ada kuran je haggutakun zarregge minbar ehem faratakan hissa kuriyaka sena shari'u ko fi allah shari'u kurum ei tiba hadda fa wa halu sekalange qultu thumma ay enti man danna fi medinkum faafen hemme bodi ei do hadis pul kuran thumma an taqtula waladaka khashyatan an ya'kula ma'aka den tibaage darifulu tibaage atulu kurume ei tibaya ehu kayafana kama birun maane ki rizqu datiyo daane kama birun darin merum geterege himene ene darifula furana elma fahu ka badum wattana salahu kol darifulu himene bayem mi hun egote bakanta kure furana elma fahu ga sekantan e bakure misalaka ay mati dati kamonne kiya biru huri kamen e mi hadis fulu geteranga na wade daane timanna ka wazifa ka musare no libe ha waraka timanna dekudin hatin kudin bala waraka hen kiya fe du wala furana eluma fahwas mana ka men e wara ei dari fulu gatul kuri kam terega daane ei furana eluma fahuge kujadu wala ei sateka vihidwa sateka vihidwa havra fahun du wala fiya sateka vihidwa suma fahuga dari fulu du wala fiya e wane ha mi hadis fulu gatera wannane e komme hale ganawas den ei misalaka uzra kalaage misalaka kan kure vidane doctor egge itubar kure doctor egge mashwara ehuga ena gahare ngata gellum vedana kamuge mashwara di fiya ei dem baki ei uzur veri e majburi halte ei halatun istisna kofami buni ei ehen gotake evs beenu men neti hama gota furan elma fahudu valum nige terawanana e kurige bohuri gota gatul koffa vesane hagigata vese bohuri gatul koffa ei rizqu nuli vedana kama ekujja khan dene echenu livedana kamadari fulu gatulu kofe ba india ge daadi faakum se kale kame hingaaf india ge pakistan go salgono eta kiyango hinga furi darin marafe bahare kamaku darin deke lobinu wegen no marafuri khan den no livedana kamuge vira wazifa no livegen ena mayus wegen bay fare bur dari fulu marale famille danji fa se bahare wazifa no livegen allah kanne bes kale itu ba miha mulu mesamilla nafsa kura itibaren oti itibaren allah kan besmiya ko itibaren nokure hagigi mu'minu nahi ko allah furi hama gotuga wakil quramiyu oti allah ge basfula rasula ge basfula dogen noane rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko wani tiya bamihu wakil kurum haggugen wa gotuga allah wakil ko fikam gawana la razaqakum kama yarzuqu at-tayra kalange tiya bamina rizqu devvihe dunita kalange rizqu devva fadan taqdu khimasan wa taruhu bitana eti hendunu haalinni kume gendani badu ha hunu kama ayoge embri haajan annani badu furagen baaluge emme duha kuves naade badu bodunu kore duni yang enge ta haalinni kume gendaro ege rizqoti konta ukame nege egota wakiru kofinama egota wakiru kurumennen algon men hattaves algon men amina nafsan itubar korweni ituru farataka itubare nokore